Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga habereye amahano. Nzabandora Vedasta ukurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umugore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko ubwo yari arimo agerageza kumusambanya ku gahato ku bw'amahirwe. Uyu mugore baza kurwana nibwo uyu Nzabandora yagize gutya afata umupanga awutemesha uyu mugore ndetse amuca ibisebe bikomeye cyane. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu Nzabandora akurikiranwe icyaha cyo kuba yaragerageje kwica umugore uri mu kigero cy'imyaka 28. Uyu Nzabandora Vedasta afite imyaka nawe 35 y'amavuko, akora akazi asanzwe akora ku busambo. Abaturage bavuga yuko ari igisambo yiba, bavuga yuko aherutse no gufungurwa nta cyumweru gishije afunguwe. Rero Nzabandora yari yafunzwe azira inka y'abandi yari yibye we na bagenzi be uko ari batatu, barayitemagura bayishyira mu mifuka. Abanyerondo baza kubafata bahita babajyana ku murenge. Nzabandora ahita ajya gukatirwa imyaka 3 mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Gitifu w'akagari akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'abaturage bishyuye ubwisungane mu kwivuza, dore ko Gitifu kugeza izi saha ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva uko abaturage basobanura, bavuga yuko uyu Gitifu bamuhaye amafaranga kugira ngo azabishyurire ubwisungane mu kwivuza. Mu gihe bagiye kwivuza basanga ntago bigize bishyura mituweli, nibwo baje kubaza Gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari avuga yuko system zanze ndetse aya mafaranga azayabishyura. Abaturage baratuza, hashira ukwezi kwa mbere ukwa kabiri bongeye kureba muri system basanga ntago barishyurirwa ubwisungane mu kwivuza. Nibwo basubiye ku kagari bamubaza impamvu mituweli itishyurwa, avuga yuko system zitari gukora ariko niziza gukora aza kubishyurira. Kugeza ubwo ngubwo bongera bategereza ukundi kwezi, bagiye kureba basanga nanone ntago yigize yishyura. Nibwo rero bahise bitabaza inzego z'ubuyobozi. Nibwo rero uyu Gitifu yaje kwita atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo kuba yarariye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza abaturage. Reka amakuru yacu tuyasimbukire mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi ubuyobozi bw'akarere ka Karongi buvuga yuko hano ku rutare rwa Ndaba hagiye habonetse rwiyemezamirimo ushaka gucukuramo amabuye y'agaciro. Ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko ba rwiyemezamirimo bazatangira gucukura amabuye y'agaciro hano ku rutare rwa Ndaba. Ngira ngo murahazi hano aho Ndaba yapfiriye, ngira ngo amateka murayazi. Hano rero ku rutare rwa Ndaba hariyo imisozi myinshi cyane. Rero habonetse rwiyemezamirimo ugiye gutanga imirimo agacukura amabuye y'agaciro hano kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo bavuga yuko aba rwiyemezamirimo bazatangira gucukura amabuye mw'uyu mwaka tugiye kusatira cyangwa tugiye kwinjiramo 2027, dore yuko ubuyobozi bw'akarere bwatangaje rino tangazo uno munsi ko urutare rwa Ndaba rugiye kubyazwa umusaruro. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Mujuga ubwo Nzabandora Vedasta akurikiranweho icyaha cyo gukubita umugore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko, dore ko Nzabandora yagerageje gufata uyu mugore ku ngufu mu gihe uyu mugore ari kwirwanaho, akubita Nzabandora igipfusi cyo mu jisho. Nzabandora arakaye akurayo umupanga atema uyu mugore aramukomeretsa bya nyabyo. Uyu mugore rero ari ku kigo nderabuzima ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Nzabandora yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo kuba yaragerageje kwica umugore ndetse agakurikiranwa n'ikindi cyaha cyo kuba yarashatse gusambanya umugore ku gahato ndetse atabishaka, dore ko uyu mugore atari nuwe. Dore ko Nzabandora yiregura avuga yuko uyu mugore amubeshyera atigeze agerageza kumufata ku ngufu, ahubwo uyu mugore bapfuye amafaranga angana n'ibihumbi 20 yamuhaye ngo amubikire ubwo yari agiye gufundwa kubera ko yari azi ko atari bwinjirane amafaranga mu kuza. Rero uyu mugore ngo yamwimye aya mafaranga, barwana rero bapfa amafaranga. Uyu mugore yavuze yuko uyu mugabo abeshya barwanye ari kugerageza kumufata ku ngufu. Nibwo rero yaje kwitabara kubita uwo mugabo igipfusi. Nibwo uyu Nzabandora yahise arakara arangije aramutema. Rero Nzabandora abaturage bavuga yuko n'ubundi asanzwe akora akazi k'ubusambo, n'ubundi yafunzwe azira ubusambo.
bityo rero abaturage barasaba ubugenzacyaha ko uyu mugabo bamujyana bakamukatira urumukwiriye kuko yazengereje abaturage, bahora mu gahinda n'amarira iyo bamufunguye baba nta mutekano bafite uhagije, ahubwo baba bari aho ngaho barimo bararira mu myotsi, ninde wibwe cyangwa ninde wibye, ni Nzabandora, ninde wishe umuntu, ni Nzabandora, ninde uri kunywa ibiyobyabwenge, ni Nzabandora. Abaturage rero barasaba ubugenzacyaha ko uyu Nzabandora yakatirwa burundu ndetse akava muri sosiyete nyarwanda, kubera ko arababangamiye hano mu kagari ka Mujuga. Niwe muntu uteza rwaserera, niwe muntu urwana, niwe muntu unywa inzoga agasinda, niwe muntu wazengereje abaturage, ndetse n'inzego z'ubuyobozi zirabizi. Gitifu w'akagari na mudugudu na mutwara sibo barabizi ko Nzabandora Vedasta ari umusazi, ari igisambo ruharwa, nta kintu atinya, dore ko yigeze no gutuka umuyobozi w'akagari, aramubwira ngo ni gasundi ka nyina. Iki gihe rero agituka uno muyobozi nabwo yaje gufatwa, ajyanwa gufungwa, bamufunga amezi agera kuri 2, barongera baramurekura aragaruka. Nibwo kumurekura agarutse yaje kwiba inka, arayitemagura we na bagenzi be 3. Mu gutemagura iyi nka rero baza kubafata abanyerondo, ndetse Nzabandora baranagikubita bakijyana kugifunga, bongera bagikatira imyaka 2, baramurekura aragaruka. Mu kugaruka nanone reba ibintu akoze, nibwo agarutse ahise atema umugore, kugeza izi saha noneho yongeye asubiye gufungwa. Bivuze ngo Nzabandora rero ashobora kuba afite umuvumo, ashobora kuba afite ibisazi, dore ko abaturage bavuga yuko ubusambo bwe ari karande kuva na kera gifite imyaka 13, yaribaga, yari igisambo ruharwa. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu yerekeze mu karere ka Karongi, aho urutare Rwanda barugiye kubyazwa umusaruro barucukuramo amabuye y'agaciro. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi buvuga yuko habonetse rwiyemezamirimo ukeneye gucukura amabuye y'agaciro hano ku rutare Rwanda bakwino misozi, dore ko rwiyemezamirimo avuga yuko azatangira gucukura amabuye mu mwaka wa 2027 agahereza abaturage bose akazi batuye hano ku rutare Rwanda cyangwa batuye hano mu karere ka Karongi. Avuga yuko ari tayari gucukura amabuye y'agaciro. Ubwo barwemezamirimo bazaga gupima hano basanze hano harimo amabuye y'agaciro, rero bahita bajya gusaba ubuyobozi bw'akarere ko bwabahereza hano hantu bagacukuramo amabuye y'agaciro, nabo bakishyura. No kuvuga ngo rero hano nibatangira kuhacukura amabuye y'agaciro, baba barishyuye, bishyura ubuyobozi bw'akarere bakabemerera gucukura amabuye y'agaciro. Bityo rero hano urutare Rwanda barugiye kubyazwa umusaruro. Ndabizi ko ntago ari hano ndaba yapfiriye, ntago ariho bazacukura, ahubwo ni iriya misozi yindi yegeranye n'urutare Rwanda. Ese ubundi amateka y'Ndaba murayazi? Ndashaka kuzababwira amateka ya Ndaba. Ndaba yari umuntu ki? Ese Ndaba yapfuye ate? Ese no rutare kubera iki rwitiriwe Ndaba? Ndaba rero niho yapfiriye. Ibintu nk'ibyo ngibyo nzababwira amateka ya Ndaba. Mwebwe munyitege gusa mukora subscribe, mufungura inzogera. Aya mateka yo ku rutare Rwanda nzayabahereza abagiraho 5 kwa 5. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Banyarwandakazi ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, kandi ikindi Imana ibandindire, Imana ibandebera icyoroshye, muhahe muronke aho mugiye mu kazi yagiye hatandukanye. Buri gihe mbifuriza ibyiza, ishya n'ihigwe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ngiye mwumvaga nitwa Kidasamura, urwego rugakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. We kora subscribe, ufungura inzogera, ibindi ubindekere.